So tutulan ko Nabi sallallahu alaihi wasallam gusi ko sakataw awata aylo. Si kumasa o Nabi sallallahu alaihi wasallam na miya kaysa aid buka. Waraan ni gira buka na gawi iya mala o mga Muslim guuman ni isa na aya pesulutan niyang kunditar niya na sumapiyon. Na luminiyo su Nabi sallallahu alaihi wasallam na adna keliwan o Nabi abagu mama asunditar niyan na siin miseriringan kulawasyan maana asidin miyardak salawasyan subang kalaian na siyungan o Nabi na riyaban niya na barukan na tigo Nabi ahay urak ino kay ni pengguraok na tigwata adya kong kapagisai kapakerata aginawang ka na tigo Nabi ahay urak na teruang ka din kaubaan na miyugupakan raka ko awida akala ka na tigwata adya kong kakipagisay ka ibet din ka pakerata ginawang ka andin ni kanagang kakututulakan. Na tigo Nabi apanutulang ka din ka ubakos ka kaugupi ko awida akala ka. Na tigwata aso amaakan na miya syahid sa kiat tidawa sa Badar. Na kaya ganatan ako niyan ko inaakan na sakambu iwata iyan. Na miya pangaruma si inaakan, na ayapan na miya ka pangarumaon na mama adid na gagaw niyan, da akapadiyan, mapiyaw kailay ako niyan na mapiyaw di. Igira ami ilay niyan, adi ako di taya ano inaakan na patanaan ako niyan na lima, ad na miya sila akan sada, na pambitinan ako niyan, na di ako niyan di ipranagan. Na igira akya gagawan rakan suwina akan na papagagaw na ko niya nun na taman sa ipraksya nun suwina akan. Si ikugyut to dun ni masuswa ami ang bataa na pitero akang badin sangkotwa ina akan. Ahay ina na ayan di amapya na bata dun makambalag ka mararasay ka na mararasay ako mambu. Sagyan ikapapamangan niya kan rakas sarila. Sa diya kung kadinaawid na akal, api anda ko karaot kagagawi. Na diya kung kadinaawid na akal, anap kakanakan sada. Na diya kung kadin pipikira, kadiya ko din kasoy sang kayawalay tano. Napiangangar kanakan suwin na akan. Nataros sa miyuda sa koron. Nakagiya panuga ko na di koron diteroon. So salamakan hay inaakan na tarimaang ka. Pamamagayanakan rakasus salam, pamamagayanakan rakasus salamakan. Dako sakadin kabalasi si ko kiyang babawata ang karakan, na naino kakabalasan sa kabu. Natarimaang kadin, so salamakan raka, kagin imuri-puri, akakanagang kakuswara ko. Dagyang kaiyat tigwata akyaw maang karakan na miyarda kadin, abang kalaakan na ya salawasakan, kada ko din makasambi ipon si iko kaya ganatakan ko inaakan. Natigo Nabi ay karitang ko, andi manayay kapupakakan ka. Natigwata igiraan na inilibid ang mga roti ami ang agagang. Adi din kapakayang kuman, na ipanggaladakan sa mayawig, na amay kalumimak, nagwakambo pakakan. Na aya pakigura o kakan na magubay ako sang kaya mga wata, na di ako irang pagkaubayin, kay kun adaan ditar na kanamapya, kao pamamambu ka da masyahid suwama akan na may pumasa ko niya namambu sa bangkal akan na bago. Natigo Nabi ahay orak, napakapipiang kad na ginawang ka, bangka kabayai aaya mapagamaama ka na sa Rasulullah, nasukyan na gawin wata, na miyagak siya naligyan, raksa miya kagirawa, andi ko din katuon sa Rasulullah. Nakyas gada no Rasulullah, natigo Nabi abang kadik kababayay, suali abati ka, nababayin ka sa Fatima. Natigwata apalapalaya ko dinanan kababayaan,
na tigunabi asa ka naman so Rasulullah. Inaw, mga pagarya, na ikapalitanos sa mga watailo, gu ipangaling gagaw tanos siran, sa apiagibu akay puwang kakolo uluiran, na malarkaw to ibali.